South Africans, nanku uformer minister wamapolisa uGeneral Bheki-Cele uthi South Africans ni Sodoma neGomora, anina nhliziyo, anina nembeza, nizinuno. Andikho sho noba urefera kwaba bantu akaba addressayo na okanye usifakile nathi xa esithi South Africans. Diskena ngamthandi nje nalapha ebusweni nasegazini. uGeneral Bheki-Cele ngomnye wabantu abakhona kwi-structure sika General Khumalo esithi ungumgila mkhupha, esithi uyi-drug cartel, i-drugs ezwe zibulala abafowethu, esithi usebenzisana no-Cat Matlala. Cat Matlala obanjiwe ebanjelwe imigila mkhupha. uGeneral Cele ikwanguye okanye ikwangexesha lakhe apho uCat eye wanikezwa khona itender ye-360 million. IkwanguBheki-Cele oye wa reappointa uGeneral Sibiya. IkwanguBheki-Cele wazama indlela yokuxhumana noCat xa uCat ezabanjwa. Wazama indlela yokuxhumana noCat uCat usebanjiwe. Kwathiwa kune-messages ne-miss calls ezingapha ku-100. uBheki-Cele ezama ukuxhumana noCat. Kwavela i-evidence naku-ad hoc committee eyaproducwa nguGeneral Mkhwanazi ethi uBheki-Cele ebethumelelana noCat ama-account numbers wakhe, nithetha nge-bank account numbers zakhe. Abhadala uCat kuloo ndawo akabhadala kuyo, basendelana ama-proof of payments. Zininzi izinto akabalwa kuzo uGeneral Cele. Allegedly kuba khona nento emfakayo xa kuthethwa nge-drugs phezu koba efakiwe kwi-syndicators zalapha eSouth Africa. Ajike athi xa namhlanje ethetha nabantu kwi-preparation zomngcwabo kanathi mthethwa athi South Africans nizisodoma neGomora, athi South Africans anina nembeza, athi South Africans anina nhliziyo. Baphelile abafowethu zi-drugs, bafile abantu akwethu bebulawa yi-crime syndicators, baphelile abafowethu bebulawa zizidakamizwa, bebulawa imigila mkhuba. Zihijackiwe imoto zabafowethu, imoto zodadewethu zabazali bethu. Ba-human traffickiwe abantu akwethu, babulewa abantu. Zithengiwe inkabi, zithengela ukubulawa kwabantu. Phelile iSouth Africa, imoshekile iSouth Africa, bayilimazi, bayimoshile iSouth Africa. Kujikwe kuzothiwa anina nhliziyo, anina nembeza, niyiGomora neSodoma. But ndiyahalela ukuthemba intoba akathethi nathi, inoba urefera kwabo bantu akanabo. South Africans ni Sodoma neGomora. Anina nhliziyo, anina nembeza, ni nunu. Bathi ke kulungile, siyethemba ukuthi nathi uzofika ngesikhathi kusasa sikwazi ukuthi sihambe sombeka. Esithembayo ukuthi uzokwazi ukubheka emuva le politiki abeyifundisa, akwazi ukuyifafaza kubantu abathile ngokuthi baqondise uAfrican National Congress.